Jesus Christ is the Lord. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord. Ujesu Kristu inkosi. Kristu inkosi. Okay, children of God. Ndiyanibulisa igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Mandibulise ke abafundisi abaphakathi kwethu. Ndibulise otata nomama. I-elders abantu abadala Nkosi yami, ndibulise ulutsha. Amen. Ndibulise Sunday school. Ndibulisa nonke nje ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Benicela nje, can we all of us clap the hands for the Lord Jesus? Amen. Thank you, children of God. When you do that, we're closing the ears of the devil. Amen. And siphakamisa udumo kuThixo masenza kanjalo. uJesu Kristu uyinkosi. Igama lami njengoba ngize apha, mandiqale nje ukuqala before ngizawuthetha manje bulise umoya kaThixo, umoya ongcwele. Ndikholelwa uba ukhona apha phakathi kuthi. Amen. Hallelujah. Ndiyabulela ithuba lokuba ndithole ithuba elingaka lokuthi ndibe phambi kwabantu abakhulu, abantu abangaka. Neno Jesu Kristu inkosi. Amen. Ndizawenza u1 Corinthians chapter 14 njengesiqhelo.
KwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 26. Akufunde ke mama nje ngicela kancinci nje ngicela ukuthethe inkosi qala ke ngibonke nje ubande kwakho stage inkosi. Amen. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Father, I thank you, Lord God Almighty, for allowing me to come before you. I come before you, Lord God Almighty, with humility. I humble myself in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for everything that you do for me. Thank you, Lord, for everything that you do for us as a church in the mighty name of Jesus. Thank you for your presence in this place. In the name of Jesus Christ, Lord God Almighty, may you open our ears, our spiritual ears, so that we hear you when you speak. In the mighty name of Jesus Christ, not just human being speaking, but you, Lord God Almighty, speaking through human being. In the mighty name of Jesus Christ, and Lord God Almighty, may you give us the spirit of humility. In the mighty name of Jesus Christ, so that we can be able to lift you up, oh Father, in the name of Jesus. Lord, we thank you. Father, we thank you in Jesus' mighty name. Amen. Ndiyabulela bengicela nje ngokukhawuleza ndingalibasanga ngizawucela khona la ngoma engiyithandayo yayazi usisi ethi buya mntwana buya kwenzela uba ndizokwazi ukuyeka kube nawo amandla. Twana buya Twana
ngishilo igama lami ngibonga Nkosi Ngwane iphuma kweliya laseMatatiyeni ngiyathandwa ke emazulwini uThixo ungithandile waninyula phakathi kwabo bonke wakhetha nginyula mina kuba ndizokwenza intando yakhe Thixo ngibonga kakhulu lonto mihla namalanga kandenzela yona ndenzela inceba enkulu ukuthi andithathe andinyula andibekile ndawo ndikuyo uThixo namandla ngitshadile ke ngitshade intombi yakhona le Matatiyeni sabusiswa okanye sasikelelwa ngabantwana abane ngamakhwenkwe amane njengoba bengendatsho ndathi ndasindiswa ngabuhlungu ngokukhulelwa mnyana wam kodwa ke njengoThixo sithi masibonge konke akwenzayo uThixo wayesazi uba wenzani wayefuna uba le ndawo ndikuyo mhlawumbe ngingekho kule ndawo uba lo mntwana engagula ngoba uThixo wandibiza wathi sakubiza ukuthi uze kum ngayo le mbulo yiyo loo nto ke ndihlala nditsho ndithi uThixo uyathetha uThixo uthetha ngendlela ezahlukene kodwa kusuke kuthetha yena haleluya yes children of God Yesu Kristu uyinkosi Jesus Christ is the Lord. Ndizawucela ke usister wethu sister Puleng asifundele i-1 Corinthians chapter 14 siqale phaa verse 26 haleluya KwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 26. Isihloko sithi indlela yokukhonza kwebandla verse 26. Kunjani pho bazalwane uma nibuthana yilowo nalowo uba nehubo noma isifundiso noma ukwambula noma izilimi noma ukuhumusha konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. amen uyibambe khonapho ke sisi uThixo uthetha kakhulu bendizacela ukuthi ngabe ukhona umuntu okwazi ukufundisa ivele bengicela ukusifundele ke sisiwami phaa Romans chapter 12 qale phaa verse 7 Romans chapter 12 verse 7 Roma 12 verse 7. Arena bukorufika ube haku anana na utendo arena mushumo wa ushumela vamwe chilidzoni nangoho avashumele ane akona ufunza afunze. haleluya ndikolibuwa kadatsi ndikolibuwa ngamandla bengicela ozasifundela ngesilungu ngoba nguwe sister Puleng sifundele ngesilungu kancwadi yabaseRoma Romans chapter 12 verse 7 Romans chapter 12 verse 7. Isihloko sithi Christian living verse 7. Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth or exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. haleluya ngiyabonga sisi ndiyabulela kakhulu ngosifundela apho ndisiya phana nje kungenxa yokuba sifunda kule ncwadi sifunda kuyo yabaseKorinte chapter 14 kunezanto zibaliweyo phaa umuntu uThixo indlela sidale ngayo uThixo usidalele ukuba sibe ngemisebenzi abantu kohlukahlukene ngokwendlela abaphiwe ngayo ke kodwa loo nto leyo
xa isenziwa ngoba thina sisonke nje apha thina singamalungu omzimba. We are the members of the body which is Christ. Christ is the body, the church. So we are all the members. We've got different gifts, we've got different talents. Siziphiwe zonke ezi zinto, asiziphiwelanga nje for thina, kodwa siziphiwele ukuthi bakheke ibandla. Lento ethethwa ngayo apha uPawulos wayethetha naba baseKorinte uba ebafundisi uba kufuneka kwakheke ibandla. Yona nto efuneka mayenzeke, kufuneka kube ne-order kwibody kaKristu, ngoba isandla sikwazi ukuthi singenza noba yeyiphi into elihloli ngekho, ngoba kuze isandla sisebenze funeka ilihloli libe liyabona. Kanti nendlebe nayo ayinakwazi ukwenza ezinye izinto ngaphandle kwayo kwamanye amalungu. So sisonke nje siphiwele ukuba senze intando kaThixo. Thixo siphele loo nto. Ngicela uqhubeke ke Sister Puleni. Amen. Verse 27. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu badedelane omunye ahumushe. Verse 28. Kepha uma kungekho ohumushayo kathule ebandleni azikhulumele yena yedwa nakuNkulunkulu. Verse 29. Abaprofeti ke kukhulume ababili noma babe bathathu abanye bakuhlole. Verse 30. Kepha uma kwambulwa utho komunye ohlezi khona kathule okuqala. Verse 31. Amen. Siyabonga sisifundile. Yabona indaba ye-tongues yiyo indaba enzima kakhulu. I-tongues ahlukahlukene ngendlela esicelwa ngayo. Isuka kude ke uThixo xa kethembise into uyayithembisa iyenzeka. Uyayithembise uba isazi ukuthi ngosuku oluthile lizakwenzeka. Xa wayethembisa uAbraham emxelela ngokuba xa wayemkhupha elisweni lakubo uAbraham wamkhupha esesebumnandini, kumnandi kunjalo ukuhlala ekhaya, kodwa wamkhupha wathi ufuna aye kwilizwe yena uThixo azamnika lona, azamxelela uba uzawuyizweni linje. Wamthembisa ke, kodwa wamxelela uba njengoba esoloko ehamba nayo, wamxelela ukuthi kodwa into ezawukwenzeka, kuzakwenzeka ukuthi nizawuhlala elizweni in a foreign country apho nizawuhlala khona iminyaka 400 ningamakhoboka. Ni amakhoboka ke zislaves ezawuhlala kwelo lizwe. Kodwa le nto ngexesha yayithethwa engathi zange inakeke, kwahamba iminyaka emininzi waze wayotshona kwayena uAbraham. Seke nguAbraham ide ize yokwenzeka ke ngoku sekuvela uMoses, sekuthiwa hamba uyokhulula abantwana bahambe eyiphutha. Emva kwayo yonke le minyaka 400 and something, andisakhumbula noba yaba 430 kodwa yaba 400 and something, njengoba uThixo ethembisile uba abantwana bakuza bakhulula besekwelizwe lesithembiso. uThixo ke wenza njalo nalapha ke, njengoba ndithetha ngohlobo nje ndiyakulanda ekuthethwa ngayo elwimi kwenzeka uThixo njengoba wayethembisile. Nkosi yethu Yesu Kristu yathi xa ithetha nabafundi bayo, bona babewarela ukuba inoba umbuso okanye ikingdom izawubuyela nini na eJerusalem. Wabathembisa wathi eyona nto engeni yayijonga mina ukuba nizawuthi nakuthola umoya engcwele nizawuthola amandla. Uthe when the Spirit of God comes upon you, you shall receive power. You shall witness to me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the world. Amen. Wabathembisa njalo ke uThixo inkosi yethu Yesu Kristu. Mhlawumbe bona babengayinakanga, babengayicingi bayakwenzeka ngolo buhlobo. Kuyenzeka ke
phakathi kwe-book of Acts chapter 2 yenzeka. Ngifuna ukuthi le ndaba yezilwimi pha into eyayisenzeka bathetha ngezilwimi, the tongues. Xa ndinokwenza umzekelo, uba ngaba mhlawumbi ngathiwa kufika umuntu obuya mhlawumbi asithi mhlawumbi ubuya eZimbabwe, wazi isitshona nje kuphela akayazi ilanguage. Kufika le group isuka eZimbabwe, mayifika eSouth Africa xa idumisa uNkulunkulu ivele nje sibone sebethetha isiSuthu, bethetha iSepedi, bethetha isiXhosa, bethetha isiZulu, simangala ukuthi hawu kanjani kwenzekani. So iyona nto eyenzeka ke pha ku-Acts chapter 2 bavele bathetha ilanguage, kwabe kuzilanguage ezaziwa ngaba bantu baphana. Aba kwangamaGalile azazi kanjani izilanguage ngoba bona babesazi ilanguage yaseGalile. Kodwa ngoba umoya kaThixo utheliwe njengoba kuprofethiwe incwadi kaJoel. So ndifuna ukuthi ke ezo kwakuzilwimi eziqhelekileyo. Kwathi kwafika ilwimi ke ngoku uPawulos akathetha ngazo njengoba esitsho sithi endlini kaThixo kufanele kuthethwe izilwimi, kodwa kungabi sisiyalo nje. Funeka kuthethe nje lo muntu uthetha, ngoba umuntu uthetha usubethetha ngelwimi, ngelanguage le yasezulwini kuthiwa zi-tongues zasezulwini, suke ngathethi nje uba ethetha nabanye abantu, suke ethetha ubeza uva uThixo kwayena kenze bangaziva. Yiyo ke loo nto phana kuthethwa ngolo hlobo makube khona nje ababini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Hallelujah. Amen. Kusebazola sinabona ngathi abantu bacinga nzulu, kodwa ke indlela uThixo afuna ngayo, ufuna uThixo ukuthi nibe attentive, nikwazi ukuthi noba sewuhlelo kwethu icinge le nto uThixo uyathetha. Hallelujah. Amen. Ngicela uqhubeke sisijabuleni. Verse 31. Ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke balulekwe bonke. Verse 32. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Verse 33. Ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalu, kepha ngokuthula njengoba njalo emabandleni onke abangcwele. Hallelujah. Nanso ke le ndaba enza uThixo ufuna ukube khona iorder endini yakhe. Yiyo loo nto efuna ethanda ukuthi xa ngaba kuthethwa ngezilwimi kungabe sesiphithiphithi nje 1000 yabantu babhizi bathetha ngezilwimi ngapha nangapha nendlu. Umuntu ofikayo ensindisweni naye seke ba confused, bakuzingani lapha kwebandla, awungiyalena nomngiyalena zelwimi. Kanti uThixo akayifuni lo. uThixo nguThixo weorder. uThixo uthanda uba kube khona ucwangco endlini yakhe, endlini kaJehova, kweze izinto zenziwe ngeorder. Yiyo le nto naye uPawulos apha wathetha uPawulos ngoba wayefuna ukuthi aba bantu baseKorinte ba-understand ukuthi uThixo akanguye uThixo wesiyaluyalu. uThixo unguThixo we-order. uThixo unguThixo we-order. Ingase ndive ithethwa ngumuntu othetha isitsonga. Bengicela umuntu nje othetha isitsonga akatsho nje netlandawo ethi uThixo unguThixo we-order. Akekho umuntu wesitsonga ukwazi ukuthetha isitsonga. Hikuva Xikwembu a hi Xikwembu xa dzolonga, i Xikwembu xa kurhula. Hallelujah. Amen. Hikuva Xikwembu a hi Xikwembu xa dzolonga, i Xikwembu xa kurhula. Amen. Hallelujah. Hey, ngiyayivuyela la nto. Ndiyathanda simazi uThixo nguThixo onguThixo we-order. Akafuni isiphithiphithi, akafuni isiyaluyalo. Ngoba ngoku abantu izinto sebezithatha ngendlela yezinto ezenziwa ngaphandle. Bathatha into ezenziwa ngaphandle bazise enkonzweni kaThixo. Okanye mandibe ngohlobo izilwimi, into yadala abantu bazithathe ngohlobo bazithatha ngalo. Kune spirit
esasusa uSathane samlahlela emhlabeni, the spirit of pride. Yabona ilwimi abantu othi umuntu makaseke ilwimi azibone ba mna connect ezulwini ngiyona ndlela ukula wonke umuntu. Abe ne-pride. Kuyinto ke leyo Thixo angayifuni. Thixo uthanda intobe. Thixo uthanda umuntu ophansi ozithobayo. Thixo nguye ukwazi ukuthi akuphakamise yena. Njengoba kutshiwo incwadi James chapter 4. Thixo ufuna ukuthi kube nguye othi akuphakamise, ungaziphakamise wena. So ilwimi ke children of God zenze ukuthi abantu baziphakamise. Manje ngithi qabaqaba ke ningamoshanga ixesha bengicela uqhubeke ke sisijabuleni. Amen. Verse 37. Uma umuntu ethi ungumprofeti noma ethi ungomoya makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo wenkosi. Verse 38. Kepha uma umuntu engazi makahlale engazi. Verse 39. Ngakho ke bazalwane bami zondelelani ukuprofeta ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. Verse 40. Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Hallelujah. Siyabulela sister Pule. No, we thank God. We thank God for ukuthi asirevelele izinto azifunayo nento azithandayo mazenzeke. Through the reading of 1 Corinthians chapter 14. Amabandla echitheka nje kungenxa yoba akuna order emabandleni. So kanti uThixo ufuna i-order. uThixo into ayithandayo i-order. Kodwa ke uPawulos make kuphinda apha ufuna ukucacisa ukuthi hayi ukuthi njengoba ethethe ngolwahlobo athethe ngalo malungana neprofesi ukuthi makube khona umuntu oprofetayo, kube khona umuntu othetha ngezilwimi, kodwa lonto leyo mayenzeke nge-order, kube khona nje abantu ababini abathathu. uThixo ufuna ukuyicacisa into yoba bantwana bakaThixo xa ethetha noPawulos kuba efuna ukuthi abantu mabakulangazelele uprofeta, bangakuboni mhlawumbe njengendlela engekho right, ngoba indlela ekwenzeka ngayo abantu bayaxabana ifamily ngenxa yeziprofeta. Umuntu aprofeta against umuntu ohlala naye, kwanye aprofete against umakhelwane wakho. Usukela ngaloo mini lo muntu ethethele bayithethile lo mprofeti athethe lonto athi ubani ukwenza lena le. Sukela ngaloo so lo muntu ethethile ngaye kuwe soze uphinde umjonge ngendlela. Njalo xa umbona kuzaba khona la nto enhliziyweni ejoy ba lo muntu lo unenza into eso. Kwenzeka 1 2 3 ebomini bami nje kunengxaya lo muntu. Kanti uThixo into ayifunayo uThixo ufuna basithandane. uThixo ufuna uba sibe nothando, ulawule uthando. Amen. NgoLwesihlanu bengingasho ngathi inkosi Yesu wake wathetha nabafundi bakhe ngalo uthando. Inkosi Yesu wathi ufuna uba abantwana bakhe okanye ama-disciples wakhe abe nothando, bathandane. Xa bethandana abantwana bakaThixo, lonto leyo ibonakalisa ukuthi they are the disciples of Jesus Christ. Bangabantwana bakaThixo. Uba nje ngoba khona uthando, ngoku abaprofeti ngaba benza ukuthi kube khona inzondo. Lonto leyo yiyo ke yenza ukuthi abanye bagqibele sebengakunaki uprofeta. Umuntu athi angafuni lowo profeta noba ephiwe isiphiwo soprofeta, ebona naye ukuthi no ndiphiwe isiphiwo soprofeta, but ngenxa yale nto uba kuthiwa kuthethwa ngohlobo, abaprofeti bamanga, abaprofeti bokuqoka bathetha le naleya, bathetha le naleya. Igqibele ke ngoku sebegatye sebengakufuni uprofeta. Hallelujah. Amen. Yes, children of God. uThixo ukuba yonke lento yenziwe kakuhle, yenziwe nge-order, kwenzela ukuthi yenzelwe ukuthi ibandla lakho uThixo lihambe ngokomthetho. Hallelujah. Amen.
Ngiyishiye ngolohlobo ndiyabulela ukuthola lithuba xa ndizawunikela uMC Jesu Kristu uyinkosi. Usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala icilongo simhla uJesu usemnyango Yesu wehlela selizokhala icilongo simhla uJesu usemnyango Yesu wehlela selizokhala icilongo simhla uJesu usemnyango usaphelelisa inkonzo zakho owazicala umhlaba ungakasekelwa. uNkulunkulu wathi kubantwana bakaIsrayeli mabanikele umnikelo umhlatshelo uNkulunkulu. Eyinsukwini zokugcina wanikela ngendodana yakho. Indodana yakho yasithembisa Nkosi ukuthi siyikhumbule ngegazi layo nangokudla umzimba wayo. Usapheleliswa yona leyo tabernacle nasezulwini
engunaphakade. Siyabonga Nkosi yamakhosi nali bandla lakho somandla uNkulunkulu wethu, nathi esizamayo esingahlulani kodwa sibheke kuwe ukuthi baba ufuna ukuthi senze kanjani intando yakho mayifezeke. Uwo wonke umntwana wakho khona kule ndawo ozodla lesi sidlo bese uyalungisiswa efane nentando yakho, ahambiso kwakho bese lonke udumo baba luba kuwe egameni likaKristu Jesu. Amen. Siyabonga bazalwane, haleluya. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Yes, izolo bekuyolahla umuntu omdala. Amen. Ngiyakholwa uNkulunkulu baqedile abantwana bakhe, umuntu omdala walahlwa. Haleluya. So ayigcinanga ke lapho bazalwane, njengoba bakhiphe eGibhite wabathembisa ukuthi bamenzele umhlatshelo, bakhuleke kuye, bathembeke kuye. Amen. Wase ebanikeza ama-sanctuary mele bawenza along the way. Similar to us, we are still having the same thing. Makaceda ukuhamba sezihambe emhlabeni, ubenzela umusa, uyababusisa makaqeda uthi kubo bamkhumbule. Still the same promises uNkulunkulu azenza nabantwana bakaIsrayeli usaqhubeka usazenza nathi. Uma singazenzi ngokwentando yakhe siya ngama-failures. Amen. Bayazi yena uNkulunkulu ukuthi bazalwane why afuna senze konke lemithetho lena ize iyogcina ikugcineke intando yakhe. Uyenzisiswa ukuthi bangcwele, ufuna ukuthi icebo lakhe lifezeke. Amen. Bingelele ngalawo manzi kwemfundisi, abafundisi phakathi kwethu, bingelele baba, bingelele mama, intombi, insizwa, abancane, Sunday school, worshipers, teaspoon, no, wathi nabo takalane. Amen. Haleluya. Siyabonga abangcwele, bingelele ogogo omkhulu uma bekhona phakathi kwethu, ibandla lonke, haleluya, elilungiselelwa ukuya ezulwini. Amen. It is important indaba yokuya ezulwini bazalwane ingakabi baluleki kuwe, you need ukuthi ibaluleke. Amen. Ngoba ayikho into ebaluleke njengaleyo emhlabeni. Haleluya. Ayikho bazalwane. We can have izinto eziningi emhlabeni esingazibala, ucabange konke ukufisa ukuthi kuphumelele kuwe, kodwa akunayo into ongayifanisa nokuya ezulwini, ngoba abazange babe qualified to heaven. Amen. They are still crying even today. I don't think bazalwane they even think about what they are on earth. Amen. Even you can be very glamorous, whatever you think you can be on earth is useless when it comes when it can be compared to your life will end in that place of heaven, of hell. Amen. You are useless konke. Hallelujah. Kusho ukuthi bazalwane, we need to be fools of Jesus. Amen. We must press on, be fools of Jesus. Amen. Ngakho konke bangcwele lapho ungakhona khona uqala enkosini uyibuze ukuthi ngiyakhonza kahle na, ngoba all is useless. Hallelujah. Need to be trying ngakho konke bangcwele. Amen. Ngakho sisazodla lo wesidlo bangcwele selapho Revelation chapter number 5. Reason yalezi zidlo. Hallelujah. Is the reason ye sacrifice. Amen. uNkulunkulu afuna ngayo mawukhumbula kweExodus chapter number 12 uthi baba mhlabele imvu yeduna naku Exodus chapter 3 babazophuma eGibhite. Amen. Before bazophuma uthi baba mhlabele iduna elingazange libe elingananya kodwa. Amen. Elingazange laba nesici. Haleluya. Ukuze kube uNkulunkulu yonke lento uyenza akayenzi ngephutha bazalwane. Amen. Into zikaNkulunkulu foolish, kodwa at the end of the day they are very much. Hallelujah. Verse number 9 tulila ngayifunda sifundela Revelation 5:9. Isambulo chapter 5 verse 9. Yes. Isihloko sithi incwadi enamathelisiwe yezimpawu eziyisikhombisa. Jesus. Verse 9. Yes. Ahlabelela igama elisha athi
ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. Hallelujah. Wahlatshwa abazalwane wabathengela. Hallelujah. So the mawuzodla isidlo uya ulungisiswa ukuyofanela ukuyoba emaphakadeni uNkulunkulu. Amen. Noku overcome progress wala emhlabeni. Hallelujah. So bengathi babakwenza lokho uMoses nabo Abraham ubethi benza ukuthi akhona ukubalungisisa. Uyengakwathi makakhuluma namaJuda kuJohn uthi ongaliyi inyama yamaphuzi igazi lami akanawo uphilo phakade. Amen. Amen. Uthi akanawo uphilo phakade. God say that. Hallelujah. Ongaphuzi igazi lami adla inyama yami. Hallelujah. Amen. AmaJuda bangalela athi unedimoni. Bambuza ukuthi unedimoni. Ukuthi izingadli inyama yakho zibuza igazi lakho. Baleka i-understanding. Amen. The same thing ebebayenza from the beginning baloko bayenza imihlatshelo. Abazi ukuthi isaqhubeka lokhu iyakontinuwayo. Nathi masizodlala sisakontinua nayo leyo. Amen. Hallelujah. Sisakontinua nayo leyo bazalwane ebabeyenza nabo. Kodwa manje siyenziwe isivumelwano esisha. Kodwa masingasingathi thasha kancane labo eBheri uma ngabe isikhathi yakhe. Sithasha kancane bese siyaphuma singena ngapha. Hebrew chapter 9 verse ufunde lesifunda from 11 but ufunde from 15. Sifike chimanyana bese sifunda. Amen. Singena straight to First Corinthians. KumaHebheru chapter 9 verse 15. Isihloko sithi uKristu ungumlamuleli wesivumelwano esisha ngegazi lakhe. Sizwa sithi ungumlamuleli wesivumelwano esisha. Ngisho sidala bayenza ngendlela yabo. Same thing. uNkulunkulu one. Amen. Same thing. Manje uJesu ulamulela thina ngoba thina bekuzoba umsebenzi bazalwana. Hallelujah. Lempela silusiqhubu inkomo zibela ngaphandle. Abe kuzoba umsebenzi bangcwele kumele ngabomhawu lapha kumele balungisa lapha kuthathwa ibibese. Hallelujah. Yonke hayi cha bezaba ngendlela. Hallelujah. Uyabona uNkulunkulu wethu ukuthi yonke into yenza ngendlela yakhe. Hallelujah. So it's the same protocol yasekuqaleni kodwa ngoba usizwele. Hallelujah. Ngasho ngithi usizwele bangcwele besohlaba every Sunday kumele sihlabe la. Glory to Jesus. 15 kodwa usathana uyithathila ngisho yena wathi uNkulunkulu hayi ngathi sekayithenga ncane thi ngiyithathe ngibadukise ngayo. Oh Jesus. Namhlanje bakhona abasahlaba bahlabela ngazi bahlaba kanjani ngoba iBhayibheli liyayiphikisa kuyo lo Hebrew mawunga reverse athi uyayiphikisa ukuthi hayi akusekho ukusindiswa. Akusekho umhlatshelo osafuneki. Amen. Amen. Funda ngo-15 verse 15. Ngalokho ke ungumlamuleli wesivumelwano esisha kuze kuthi ngokufa okungenxa yokukhululwa ezimpambekweni zesivumelwano sokuqala ababiziweyo bazuze ifa eliphakade elathenjiswayo. 16 verse 16. Ngokuba lapho kukhona iTestamente kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo. Of course uyolenzile. Amen bangcwele. Bathe baloba uyolenzile. Hallelujah. Kumele kufe yena. Why kumele afe? Qhubeka. Verse 17. Ngokuba iTestamente elisebenza sekufiwe ngokuba alize lingaba namandla asekhona owalenzayo. Yes, alibe namandla njengoba kumele afe yena kuze libe nani namandla iTestament iqala ukusebenza. Hallelujah. 18 verse 18. Ngalokho ke isivumelwano sokuqala asimiswanga ngaphandle kwegazi. Hallelujah. Nathi yebo qhubeka.
Verse 19. Ngokuba isikhulunyiwe imiyalelo yonke ngokomthetho nguMose kubantu bonke, wayesethatha igazi lamathole nelezimbuzi kanye namanzi noboya obubomvu nehisopi, wafafaza incwadi nabantu bonke. Verse 20. Ethi lokhu kuyigazi lesivumelwano aniyale ngaso uNkulunkulu. Verse 21. Nethabanekele futhi nezitsha zonke zenkonzo wakufafaza kanjalo ngegazi. Verse 22. Yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho, ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa. So thina senzela umusa abangcwele alisachithi automatically masikhuleka kulamajuzi njengabe naye akwenza, ngisho ukuthi emakakwenza, that was becoming a blood, that they never drink a blood as it is. Amen. Azange bafuthi baphuza igazi ngalesikhathi leso efunda Corinthians, baphuza iwayini. Hallelujah. Kwasebenzeka igazi. So iwayini bangcwele ngengayifakaza last time, iwayini ababeliphuza bekungama grapes, belingana alcohol. Hallelujah. As the book of Isaiah chapter 66 verse 18, lithi ihlukuzo, iwayini eliphakathi kwehlukuzo, ihlukuzo yini? Umhluzi we-grape. Amen. Lithi iwayini eliphakathi kwehlukuzo, bese athi nakayikhuluma uNkulunkulu athi iwayini eliphakathi kwehlukuzo iwayini elisha. Mawuthatha ama-grapes wasqueeze kuphuma ijuice yakhona, uNkulunkulu ubiza ukuthi iwayini elisha, bese maseligugile liba iwayini elidala. Hallelujah. There was no alcohol. Amen. Xoxa ngelinilanga ke leyo bangcwele, kodwa Jesu makahleli nabafundi bakhe babephuza iwayini elingana alcohol. Alcohol yenziwe umuntu. Hallelujah. Yenziwe umuntu inedemon. Amen. Yes, inedemon. Sangayiphuza la sizobona wena. Glory to Jesus. Amen. Makabonga ongcwele. Amen. Injalo bazalwane, esingaphusha marizosuka isikhathi ngoba just a history. Angizange uzoteacher asiyeni ku 1 Corinthians 11 or else to remember much deeper. Vula uGenesis 1 verse, then Genesis Corinthians, Genesis chapter 14 verse 8. That's 08 yedwa phela. Ubone ukuthi lesi sivumelwano lesi isibaluleke kakhulu, lesi original lesi. Ukuvula lesi uqala. Amen. This one is much more important kunalesi sokuhlatshwa kwembuzi kwenziwe konke lokho. Hallelujah. Glory to Jesus. Funde u8 phela. Genesis chapter 14 verse 8. Yeah, verse 8. Yeah. Verse 18 man, sorry, verse 18. Verse 18. Isihloko sithi Abrahama no Melkisedeki. Verse 18. uMelkisedeki inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini. Waletha yini bangcwele? Isinkwa newayini. Ani futhi waletha yini? Isinkwa newayini. Ani kubani? Wakuletha kubani? Abraham. Hallelujah. uMelkisedeki ngubani? Last time we spoke about it. The Christ. Hallelujah. In the time of uNkulunkulu kumele amveze ngoba there was no way ukuthi uAbraham is he going to be a great man in heaven angadli umzimba kaKristu aphuze igazi likaJesu. Hallelujah. Amen. So as a great man in the heaven must be doing that. As futhi kuyophuma isizwe esikhulu kuye abe isibusise emhlabeni kubo bonke abantu. Hallelujah. Sukumele uNkulunkulu amdlisi umzimba wakhe aphuze igazi lakhe. Hallelujah. Shoto Abraham wamuva forward, fast forward uNkulunkulu lesikhathi sethu. But it fast forward. Amen. Ngoba wena uwe phela. Hallelujah. Ukuthi Abraham why I don't know. Amen. uNkulunkulu uyawaziyo. Siyabonga abangcwele. Asiye ku 1 Corinthians sizoquba. Yafuneka nje ke mina asifundise ngayo indaba yegazi ekhaya.
siyedibha ngayo kakhulu. Amen. Nawo lama tabernacle wonke lama places, holy place, holy of holies, ukuthi amele ini. Amen. Amen. 1 Corinthians 11 bese sizawufunda kodwa isikhathi asifuna. Sizawufunda uJohn 6. uJesu achaza umzimba wakhe negama lakhe. Kodwa asiye kuCorinthians 11 ngoba iSunday kunama-program amaningi, usifundele u-19. KwabaseKorinte bokuqala chapter 11 verse 19. Yes. Isihloko sithi indlela yokuphatha isidlo senkosi. Yes. Verse 19. Ngokuba kumelwe kube khona amaqembu phakathi kwenu ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Kumele kube namacebo phakathi kwethu singabantu, angisho haleluya bazalwane. And umuntu self control ngithi most of the time ngikhuluma ngendaba lezi ngithi umuntu obusisiwe umuntu obedient to God. Amen. Yes, ngoba uyazi angazi ukuthi kusuke kuyini bazalwane, kodwa yes, I ask myself most of the time, even uKristu kwayena zange bamlalela amaJuda wakibo. Amen. Even nalesikhathi afile wavuka ekufeni. Haleluya. So ngibala mina kuyinhlanhla engaze ngayinikeza i-heading ukuyisho ukuthi inhlanhla enjani, ngoba ungali ukuthi noma explainela lento yabo Yesu kusindiswa is a mystery kwabona, is a secret. Amen. Ngoba asikhona ukunikezelana ukuthi ngicela umfowethu anike asindiswe usiswa, but uma ngala senalabo abasasindisiwe uphinde futhi uzu-explainele still I understand. Hallelujah. So I don't know what is what. Hallelujah. Kahle is a privilege inhlanhla ngayibala kanjalo ukuthi ufinyelele ukwazile iqiniso nje ngoba linjalo konke futhi uphinde uliphile is an addition of the gift. Amen. Amen. Ngoba ebuhlungu futhi izozenza ibuhlungu ukuthi umuntu uyamzama ukum-explainela akayibambi lento bazalwane. Amen. Aphile nawe azahambe emhlabeni. That's painful. Hallelujah. Thina sifinyelele nase utholele ukuthi la enkonzweni khona vele njengoba babhelisho ukuthi abanye ba-right, abanye bacinisile, abanye baphila amanga. Vele ngeke uzungayiphikisa ubekane nayo, uyothola ukuthi uNkulunkulu unfortunately akasenzanga ukuthi sibonane, kodwa we as all of us knowing one another, uNkulunkulu yethina siyazazi thina ukuthi uphila kanjani. Ingakho le verse likhona. Amen. Ukhona amacebo phakathi kwethu. Haleluya. Ileso sizathu bangcwele. Makabonga ongcwele. Yathanda ukuthi ngiyifundele, yasifunde vele khona la ku 11 nesejamsini usifundele uverse number 27. Yathanda ukuthi ngiyifunde ngoba important is this gospel bazalwane. Ayikho ebalulekile nje gospel. I-gospel liyakulungisisa. You become a human being all dangerous to this earth. Amen. Why ngisho kanjalo? Umfundo wethu 18:13 lithi iBhayibheli uJesu amadimoni amncenga. Athi sicela la amadimoni ahlukumeza abafowethu nabodadewethu lapha entradini. Le nkosi sikhonzayo amadimoni ayincenga. Amen. Principalities and powers. Amen. Ukuthi awakhipha angawayizi kwalasha. Amen. Ayasaba kwawona ukuya lapha kuleya ndawo kodwa ayisa abantu khona. Haleluya. Amncenga amadimoni ukuthi ungazizi kwalasha acela usise kuphi ey'nkulumaleni. So bazalwane, you are very important mawamkela uJesu emhlabeni and ungalimi uzikhondeme. This is the greatest of them all. Ngabala zonke izinto abanye abazikhompera nabantu abangakholwa ngento zabo awazi uzithole kanjani phume emkhathaleleleni into ezingazingezakho. Amen. Amen. Qhubeka nokukholwa uthande kakhulu uNkulunkulu la kuzo yabazalwane la kuvela iphimbo likaJesu la likhulume nawo othanda lencwadi.
la kuvela is privilege life yazivelela uyilandeleli. Amen. The more you pursue God, life yakho is becoming divine. But ngokungabekezeli ufuna into zomhlaba, you are hating yourself. Amen. Verse 27. Ngakho ke lo odla lesisinkwa aphuze lesisija senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Unecala lomzimba negazi lenkosi odla lokungafanele. Umuntu odla kungafanele bazalwane. Ngiwafunde lapha uMahebheru chapter 10 verse 19. Umuntu odla kungafanele umuntu uphila impilo yesono emhlabeni. Amen. Elithi iBhayibheli akusekho ukuthethelela kwenza okunjalo ngamabomo. Kusho ukuthi loyo sekahuhile ngamanye amagama. Haleluya. Uze sontweni onile azodla isidlo futhi kusho ukuthi lapho uzilethela isiqalekiso ukurejecta uNkulunkulu. Amen. In the only thing bazalwane baluleke kakhulu as a human being, awuhambe uyositholela ikhona lakhe ekhaya uyokhala enkosini uyitshele konkoyikho bese uyayicela incede. Amen. Asikho special thina njengoba simali, akekho umuntu osupernatural. Simala kodwa sinamakhona lapho esikhala khona. Amen. Ukhale baba ngiyahluleka, akekho powerful la emhlabeni sisempini. Amen. Sisempini bazalwane, manje mawuzodla izidlo zikaNkulunkulu wazi ukuthi le ekhaya usimoshile, wenza izinto ezimoshile emsebenzini uyatshontsha bese uzala uzodla isidlo. Yabo ukuthi uyazikesa wena ngokwakho. Hallelujah. Wenza izinto eziphumile mawuceda expect uNkulunkulu ukuthi abe njani kuwe. Qhubeka 28. Verse 28. Kodwa umuntu akazihlolisise khona ke akadle lesisinkwa aphuze lesisija. Yes. Verse 29. Verse 29. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawuhlukanisi umzimba wenkosi. Yes. Verse 30. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Yes, 31. Verse 31. Kepha uma besizahlulela thina besingayi kwahlulelwa. Uma besizahlulela besingayi kwahlulelwa bazalwane, siyazisesha wena ukuthi ilife yakho. If kunomuntu ongamxolelanga awudli isidlo. Lesidlo lesi sifuna umuntu othimba vele. Amen. Umuntu ophendukile. Angeke siyovula John or Acts chapter 6. Siyofunda uHebrew chapter 6 or Romans chapter 6. Siyokhuluma ngezono cha. Ngeke siyokwenza lo. Kodwa angofunda wena ubona izono zinjani. Lapha kuRomans 6. Uzohlulele wena, uzicheke wena, uzazi wena ukuthi awuxolelanga lo wakuthathela imali yakhe azangayibhadale, lo wabulala ubhuti wakho. Bala nje asikho isono uJesu angasifelanga bazalwane emhlabeni. Amen. Amen. Asikho isono angasifelanga. So now you need to be clear, conscious. Your conscience must be clear to God before you come and eat this. Repent ngokupheleleyo. Amen. Uzodla isidlo ukuze kungabi icala lakho. iBhayibheli yonke into elibhalile yomangalelwa ngakho. Mawuzodla isidlo ubona ungasaphenduki, usho ukuthi manje wena wadla isidlo ungasafanelanga ukuthi usidle. Lesisono esikuhluphayo sokungasaphenduki, amadimoni lawa amalast ayongena kuwe, angena ngoba wena udla isidlo unelast. Yokubukela izinto ezifoni nasema-TV nokwenza into ezifoni emhlabeni. Amen. Asiphendukeni bazalwane, this is not our journey. It's the one who made this happen and possible is Jesus Christ. Amen. And emaqeda kwenza impossible wasinikeza ukuthi uzoba nathi kuze kube sekupheleni. Hallelujah. So siyajumpa ke sifunda uverse number 23. Ngicela bobaba beze ngaphambili. Nozoncedisana nami bani ngokusa. Glory to Jesus. uJesu Kristu ngegazi lemiqulu konje ngithina ngiyazi lelela hlahla
Igazi lemi ihlatshelo ela Ngalelo suku akhashelwa ngalo wathabatha isitsha wathi lesi sitsha siyisinkwa esisha isithulelwe nina ngakho kwenzeni ngey'khathi zonke ukuba ngimkhumbule. Baba, siyabonga igama likaJesu. Nasi isitsha, nasi isinkwa moyingcwele, sikuthenga esitolo kuyisinkwa, kodwa uma ufika la kuba inyama yakho, kuba igazi lakho. Baba wethu namandla egameni likaJesu siyakholwa ukuthi konke kuyenzeka ngelakho igama. Igama likaJesu Kristu kusiseke moyingcwele egcwalisa ukuze sigcwale nathi, sigcwale wena, gcwalisa wena Nkosi, sigcwale nathi egameni lenkosi uJesu. Thatha udumo namandla nobukhosi. Amen. Igazi ihlatshelo
verse number 24. Verse 24. Yes. Wabonga, Yes. wasihlephula, wathi, lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Yes. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Verse 25. Verse 25. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi, lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Jesus. Ngalelo suku akhashelwa ngalo wathabatha isitsha wathi lesi sitsha siyigazi lami elesivumelwano esisha ekuthulelwe nina. Ngakho kwenzeni ngezikhathi zonke ukuba ningikhumbule. Baba, nanti igazi lakho Nkosi Jesu owasilalela Baba ingcwele ukuthi masiliphuze izikhathi zonke, senze sibe nobudlelwane nawe ngokuphuza leli gazi egameni leNkosi Jesu. Busisa amangcwele usigcwalise njalo. Gcwala Nkosi, gcwala ukuze gcwale nathi egameni leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Busisa ilwana loye ozosiphuza lesitsha egameni likaJesu. Gcwalise, uvule ingqondo, ugcwalise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood. It was
macala emaphakadeni elithi izwi lakho Revelation Baba chapter 13 verse 8 lithi Baba iludlu elahlatshwa umhlaba ungakasekelwa lelo udlu Baba yilo leli besilidla siphuza igazi lalo manje siyabonga kuba purified my God usenze Baba to be refreshed in this kingdom of God. We thank you for your grace in Jesus name. Hallelujah. Siyabonga abangcwele sicela uzopha umnikelo eze ngaphambili uJesu Kristu uyinkosi. Uthuma